Kakve su cene na gradskoj pijaci i koliko građani danas mogu da napune svoje cegere, provjerili smo na licu mesta. Kako biste ocenili današnju prodaju? Pa prodaje kad su primanja, kad su penzije malo bolje, inače ovako nije nešto. Koji proizvodi se trenutno najviše traže? Pa sad trenutno najviše se traže kajse, višnje i trešnje. I koja je cena tih proizvoda? Trešnje su od 300 do 500 dinara, kajsije su od 300 isto do 500, a višnje su od 200 do 350. Hvala. Da li su cene porasle u odnosu na prošlu nedelju, odnosno prošli mesec? Pa ne, tu su, možda su malo i pale cene. Da. A u odnosu na proteklu godinu? Na proteklu, pa tu je negdje, kao i prošle godine, tu su negdje cene. Nije nešto drastično, ništa poskupilo, zato što je ove godine mnogo bolje rodilo nego prošle godine. Čak su neke cene niže nego prošlogodišnje. Danas kao danas nije loše, mora stati. Ima trešanja, višanja, paprika, paradajz, krastavac, to sad ide trenutno, to je to. I šta biste rekli, koja povrće se najviše traži? A sad trenutno paradajz. Koja je cena? Pa ima od 200 do 350, zavisi od kvaliteta. Cene padaju, sad trenutno padaju cene, nisu porasle. Da li su vas cene danas iznenadile? Ne danas, već od ranije. Prilično je sve skupo, ali šta da radimo? Šta je po vašem mišljenju najviše poskupilo u poslednje vreme? Paprika. Paprika je neverovatno skupa, negdje sam vidjela 500-600 dinara, ona babura lepa je do duša, ali to je previše. Kakve su cene? Nisu baš tako preterane skupe, može se podneti. Mislite li da je povrće i voće pojeftinilo ili poskupilo u odnosu na prethodnu godinu? Pa ja mislim da je poskupilo. Sam kupila paradajz, pink i trešnju i planiram još jagoda. Kako ste zadovoljni cenama? Pa nisu loše. Da li smatrate da je voće i povrće poskupilo ili pojeftinilo u odnosu na prethodnu godinu? Pa možda je malo jeftinije. I dok prodavci pokušavaju da održe prodaju, a kupci balansiraju između želje i mogućnosti, jedno je sigurno. Iako niža u odnosu na proteklu godinu, cena svežeg voća i povrća je i dalje na granici prihvatljivog za većinu građana.